Nirimo nyendu niriana na detako twetu anga ikabwene na iguluga Barundi tabazari mutagiza Barundi munjira tubone kode tutugabona isukari n'umunyu na masabuni byoshi tubibone abana mira batuluwarira indwala zo tutashubihishi kumbe mutufungurira injira wewe Kisegeti usaza Barundi munjira tubone. Asante sana wa plateau ya Minembwe. Tunapendezwa na kusema kwamba tuna huzuni kubwa sana kuona tuko confine hapa mu Minembwe, banatufungia njia moja ambayo ilikuwa ina provisione Minembwe kutoka Kundondo, wanamke wapate sabuni, wapate chumvi, wapate kila kitu. Muliona watoto wa masomo walikuja bila uniforme wamoja, wengine walikuja na uniforme za buchafu juu ya kufungiwa njia na guvernema ya Burundi na arme yake. Ile kama wamama wa Minembwe tunahamakia hiyo. Hatutaki hapa, haiko Burundi, hapa haina ta territoire moja ya Burundi wala village ya Burundi. Kusema jeshi la Warundi likuja hapa Minembwe kutufungia njia sisi wamama ni jambo la huzuni sana. Tunalilia community internationale na mataifa, watu ambao wanaona hawa watu wote wanakusanyika hapa, wa baba, wa mama, watoto, tunakuja kulilia mataifa, tunakuja kuonesha serikali ya Kongo gisi ilituua, ilitutesi. Jeshi la FARDC liliua wanawake hapa Minembwe, likawafanyizia maviole na mamitrasio na vitu vingine, lakini walikuwa hawajatuwisha njala. Walituachia hiyo njia moja, nayo ni kwa neema ya Mungu, lakini Warundi sasa wamekuja kutuua na njala, wanatufanyizia genocide ambayo haiko inapita musilansie. Hiyo hatutaki wamama wa Minembwe, community zote. Sisi wamama hatuna mambo ya politiki, hatuna kusema sasa tutaenda upande hapana. Sisi wamama tuna haki ya kuishi. Watoto wanaanza kugonjwa magonjwa ambayo hatuwezi kuyajere. Marujore zinaanza atake batoto, madiare na makorela juu ya kukosa madawa mumtaa ya Minembwe. Wamama tunalilia mataifa, tunalilia maorganisation international kufanya effort yote wakuje kuintervenir Minembwe, kwa sababu Warundi njia ambayo yenye tulikuwa tunataka amo tunapata amo kidogo ya kutusaidia imefungwa na jeshi la Warundi. Kwa kumaliza ni kusema kwamba sisi wamama hatutaki jeshi la Warundi warudie kwao. Walitufanyizia genocide Gatumba, wanakuja tena kutufanyizia genocide Minembwe, kutuuisha njala. Juu ya genocide waliona yenye walifanya Gatumba haitoshi, wanakuwa endelesha Minembwe. Wamama wa Minembwe tunataka kuishi, tunataka haki ya kuishi. Tuko na haki ya kuishi, hatupendi kumalizika, tunakatala genocide. Stop killing Banyamulenge. Nawapenda sana bandugu yangu Banyamulenge. Nini kwa mwanamke wa mushi Gasirentia angababu nyoko parlamento basi okini kunyire Mungu afungulire njira twatani rukubaiko kubana twahanga isire hano takazi kucijira tujei muda takazi kucijira kone ko yomyaza ni Gasirentia ndi munyamocha dinamushikazi Mungu arabale arwenze njira yo kuona kubanga ikeka